obuqotho bukuwena. Uyabonakala lapha uNkulunkulu ekhuluma noSathane bekhuluma ngoJobe. uJobe is a name eyafika ezulwini ukuthi kukhulunywe ngayo, igama lakhe lakhulunywa ezulwini. Khona ama-kings abakhona emhlabeni amagama abo awuzange akhulunywe ezulwini, khulunywa lapho uNkulunkulu ekhuluma laphana namakherubhi ekhuluma ngegama lomuntu. Imagine ukuthi ufanele uze uthole ugcobo olungakanani ukuze igama lakho likhulunywa amakherubhi noNkulunkulu. Shuthi uJobe ngendlela noma izinto zasizenzeka kuyena sasize zizimbi, uNkulunkulu babemonitorisha. He was monitored by the greatest angels. He was monitored even by uSathane wayimonitorisha. Shukuthi the greatest beings ayepowerful ayimonitorisha. Shukuthi umkhuleko waJobe mangabe seguqa phansi esekhala esethi ngazala ngingedwa, esekhala lapha ethi ngazala nginqune esebalisa laphana uNkulunkulu wayethi mangabe sewutholile lo yamkhuleko a rejoice because lo yamkhuleko loyana woqhamuka umuntu oqotho. Shuthi izwi lenkosi nje belithi kubalekile umkhuleko oqhamuka umuntu oqotho, it is because of leyanto leyani yayenzeka.